ner mala kenyam biya kamal ka Nuer Online TV ke jan gwasem bana rashme bana jaling en raja bana ling report killer misha la rewi ka sa Sudan ka shoja dan en shush kana ke men betwo ka jaron kina daro jan dang de dish Ramadan la finance minister Dr. Maria Dongrin te roi misha lat gwas misha chi kume che nyurten jen aram kel kan neten kontin tiyota dian la finance minister alama jikan la long jikan we bel kani kuma sa Sudan ka kui bada dan tore wecha ka sa Sudan en go bada me nongo kor te ji to ke te ja nongo kuma sa Sudan jen nong bada ne jikan kular ne kani tam bon medi badatina long ka jaron kin da jan dang ru de die jabe ko kwan charong kan ne tungwan ne di ke million ka sa Sudan tele ka kwan wa por jaga dan ke men chika lelen wo de kwan de jaga jarong ga ka sa Sudan chikan la din na wa ne 85% ke peng nan chop ka jandang badde gudi diech wi ka kur ka kane diala content re wi ka sa Sudan wa ka ne di shurian bar ka kor kane ti wa sha ka bulong ka mimiyet ka kwan re wi ka sa Sudan ka jaron kin da haro jandang lo de diech munyo den gwan wo benat bi ka chuch gwada dana chikan dol ten chikaroj mo jikan lad why bel kan climate change wa ta dana chi weather che taka jara wi ka so Sudan ko en weather ki climate dana talk re wi ka so Sudan chet ka nyoch ko nyoch pen na do den al tek den a pur de bel de ten ke de kwandera ten ala bele ni am kore to re wi ka so Sudan jen bele ni am jikan lad ni am do mitel kore to ka so Sudan tina de chu jawone mero de jen wo kani ta danan shi climate change ger ka je ki tipin te ke nyoch ke nel dit ki ten content cha ti belgi kan pit ke je shit ke mangai kon dong de der ten ti belgi kan de pit ki misen kon sham ka tin kwale la je ke mun michigan pit de bodo modern ten nyok ken mana nong bodo long ba ken kon la civil servant ki latin kon le re kuma ka shit ke teacher ke secure gani ki ni kon let re kuma ka ki ladi alen kon re ga so Sudan watel salary ke yori jekan ka ena me jagbot ko be dida long nyogo akene men dida long o shi kongwa na shi onyam ke shi onyal chak ngwana sha ga long ko ken kwak de ala kon de la kulwan win ko ken nang re ga so Sudan ko ken kwak to ngwan long rudien kana ga Uganda ba nang ka so Sudan jenen tama beja long no binat biken kwen murung biken jak ko kan kwak de al kon gorge de top shit ke salary ke yodin top ke wa shi point de door ko de ko so Sudan ke citizen tenter ko so Sudan chicken ga jeka da to taken kumen no de diality de kare alaka na mo jere po dan yi kana top ko bot be tin long ne sho ko million bu shu ka bot ka jaron kin daro jandang ro de jamo ga ta dan ga jeno chishang chagwa ke ta dan chicken assessment din ke ta chicken guch decide in tara ne kan o shirkan nan kaje ke ta situation kaje ka ku ba ta mo ta cha janen kaje general la finance minister Dr. Dongrin che roje mo che joken ajen bel ne kuma sa Sudan long ajen dan la riede ki men chalar ke jok an ban woka la rodian dio je sha jangai tiang no sha kwar mon sha ko wire ka sa Sudan kan kwar ko na sha wo che ka kwar dan la defense minister kan ramdan la mala kwar police ni ka ramdan la ran bank kan e dial titen sha wo ne de shop ko jok wa kan dial ka ne te be ka warab state ala be ka dordan to kwarten kwan selbe kem yadi te gro mi sha kulla da wa kwai kamana bora lad ka gwasan be ko kan dial ko ya ko dial be ka dorkel to kon ka pai wero an wala shang wala pai wero ku ko da lat ko rodian re wi ke juba jala do ne na awadi dial ko nan tin te karan kanti ka great apnal state wa kan ga kananga kare wi ke juba ku kon ku jamu to ko ne jana daran gorde nyo ayakel an ban yo jum do den bi ate ko mal babay